it's me again, Kathy, your Ilocana, Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, we're not gonna do some makeup and we're not gonna go anywhere. It's Sunday, I'm lazy and I just wanna stay home, but I still wanna catch up with you guys and do a little bit of chit chat. So for today's video, somebody actually requested for me to speak in Visayan because Bisaya man ko. So we'll try to see if this video makasugakod ko na mag-Bisaya, and I will give you some explanations and the things that namumblema ko why na kumbaga Bisaya akong dako but medyo maglisod na ko og Bisaya. So for today's video, I will actually gonna share with you the top 15 ignorante moments that na-experience na ako when I got here to the States, and I want to share it with you guys. Labi na sa mga wala pa kaadto diri. I guess this is what you call culture shock. So let's see. Okay, so the first one on my list is wala sila'y gas boy or gasoline boy diri. So diba sa Pinas na ay mga tao na magpump og gas pag magpagasolina ka, and sila po ang manglimpyo or mag-car wash sa imuhang kotse, not fully pero sa front lang, di ba, ilahang limpyuhan. Dire walay ingon ana. So pag magpa-gas ka, you have to know kung saon pagbutang og gas sa imuhang sakyanan, and they do credit cards or debit cards. Wala sila kaayo naga-cash. So kung cash lang ang naa sa imuha, kailangan mo ato ka sa sulod sa katong ilahang murag convenience store sa gas station, and then magbayad ka dito, and then you have to tell them kung unsa nga number dito sa station ka magpump og gas. And then for example, naghatag kag $20, so mo ang imong estimate na amount of gas na butang nimo, pero pag ato nimo dito pag pump nimo sa gas, you only spent $15. So balik ka dito sa sulod sa convenience store, tapos iingon nimo sa ilahan na sa number, let's say number 2, $15 lang ang ako ang nagamit. They can actually still track it inside. So ibalik nila sa imuha ang imuhang sobra na $5. So that's how they do it here. Wala sila gas boy, and kung naihugaw ang imong sakyanan, naapod sila sarili na katong white o katong basahan na ay formula or something, na ay tubig with some glass cleaner. So solo ka na maglimpyo sa imong sariling sakyanan while nagahulap ka na mapuno ang imong gas. Okay, next on my list is uso sa ilaha diri or common sa ilaha diri ang naay credit card or debit card. Dili tanan na tao diri nagagunit og cash. Wala sila kaayo nagagamit og cash sa ilang mga transactions diri, which is way better para sa akong opinion, because pag imuhang wallet na wala nga naay cash, that's it. Dili na nimo na makitaan babay money na. But if you have credit card or debit card, pag nawala ang imuhang wallet, you can just call the bank and say, hey, nakawat ang ako ang wallet or nawala akong wallet, na dito akong credit card, na dito akong debit card, freeze na ng transaction, and then padalhan kanila og bag-o na card. So let's say na ay transaction during that time na nawala ang imuhang wallet, nawala ang imuhang card or credit card, dali lang kayo sa ilaha dire na i-dispute na siya sa bank nimo and say, nawala, nag-report ko kana, dili na ko na recognize na transaction, dili ako ang nag-purchase ana. And then ilahan ng i-file sa bangko, and then in a day or two mabalik sa imuha ang kwarta, and then padalhan kanila og bag-o na credit card. So mas safer na for security purpose, mas okay na naa kay credit card and debit card. And majority sa mga tao diri, maskin pa pobre ka, or pobre is a very harsh word, but let's say less fortunate ka na tao diri, but naa kay bank account. And also nowadays, labi na sa pandemic karon, but gina-encourage kanila na as much as possible walay cash transaction kay syempre gunitan nimo. So ang imong mga mode of transaction diri is always gonna be
majority is credit card, debit card, wala kaayoy cash. Next, cleaning up after yourself. So, di ba sa ato adara sa Pinas, pag mukaon ta sa food court or sa mga fast food, we usually just leave our pinagkaunan sa table and then somebody would come and clean it up for the next customer. So guys, walay ingon anak diri, kanya-kanyang limpyo ta diri pag abot sa pagkaon. So they have a lot of basurahan sa ilahang vicinity area. So pag human mo kaon, you have to bring your tray with the used stuff that you used and then ilabay nimo sa basurahan. Naapoy uban diri na instead of paper cups, paper plates, plastic forks ang ilang ihatag sa imuha, they actually give you the mga babasagin na plato or plastic cup mismo na reusable. So same thing, imuha gyapon siyang hipuson, and then dito pag abot sa may basurahan na area, ilabay nimo, i-scrape nimo tong mga leftover nimo, and then you have to put the used plate and the used cup sa side, and then dito lang nila kuhaon and then limpyuhon. So always clean up after yourself. Always clean up after yourself. Taxes on prices. So diba sa ato sa Pinas, maski asa ta mo adto kung unsa ang presyo nga naa sa display sa isa ka product, mao na to, walay labis, walay kulang. That's not the case here. Pag abot sa mga products, kung unsa ang naka-display na presyo sa isa ka item, naa pa nay tax on top of it. So mahiba lang na nimo pag ato nimo sa cash register. So for example, ang imuhang budget is $20, and then nakita ka og product na $20 ang presyo. So you think na okay ang imuhang kwarta, sakto. Pero pag afutan na sa cash register, you have to pay $22 kaya naa pa na siya tax na patong. So nga kulang imuhang kwarta, you have to return the item and buy something cheaper. So pag abot dire, i-estimate yun na ninyo guys, pag naamoy budget, ayaw i-reach sa same presyo kay naa pa gina siya tax pag abot sa cash register, naa pa na siya patong, dili na siya mao ang imuhang final price na imuhang i-calculate while you're shopping and looking at those price tags, naa pa na siya tax. Next is tips. So sa ato sa Pinas, dili common ang maghatag og tip, and dili pud siya by percentage kung maghatag ka og tip. What I meant is, for example, niadto ka og restaurant, fancy restaurant, and then nagastos ka og 1,000 peso worth of food, pero ang gihatag lang na tip is 20 pesos. So it's something na very grateful na ta, and ang uban gani wala gani ka-expect na hatagan og tip, di ba? So ingon ana ang ato ang custom or tradition sa Pinas, we're not expecting tips, and if we do, we are very grateful regardless of the amount of the tip that's being given to you. Diri, that's not the case guys. So halos tanan ng mga establishments, businesses, services na imuhang makuha diri, they are all expecting tip from you. And dili lang basta-basta tip, kundi naana siya percentage sa amount na imuhang nagastos. Dira magbasa ang imuhang tip. So for example, nikaon ka and then you spent $50 worth of food. They will calculate either 18% or 20% of that $50 para mahimong tip nimo. So let's say you are generous and you give 20% of the tip. So sa $50 nimo, mag-tip ka og $10 because that's the 20% of the $50 total amount of food that you spent there. 18% is $9. So naana siya breakdown. Sometimes para dili lisod sa imuha, pag hatag nila sa imuha sa katong bill nimo, sa baba naka-calculate na. Pero naapoy uban na wala. So magkwenta-kwenta jud ka didto kung pila ang imuhang ihatag. That's why most of the time ako wala ko nag-adto kaayo sa mga nail salon to have my nails done or massage place, because
I don't know much about tips. Dili ko kabalo magkwenta kung if it's too much or if it's not too much. Although, yeah, makakalculate ka, mag-calculator ka while you're doing the service. But for the most part, I feel like it's too much, or I feel like kinoreport ang imuhang tip. So, murag maalangan ka. And there are some establishments here na they're really pushing and they're really kanang mamugos yun sila nga dako ang imuhang itip sa ilaha. I'm not gonna specify lahi, pero there are some massage places here na gukdon jud kanila or libak-libakon kanila kung dili dili ang ilahang expect na amount na tip nimo is wala nimo na meet. So one time nato mi sa massage place, and then for $20 it's actually 1 hour full body massage. So that's a good deal for $20. But then after that, they were expecting for us to pay 100% of for the tip, which is $20. So gusto nila na $20 ang imuhang service, but then maghatabog ka og tip na $20. So $40 na ang imuhang nagasto. May pagduha mo ko dito ni sulod nagpamasahe, di ba? So kana nakipag-argue sila sa mga customers ngano daw $5 lang ang ilang gihatag na tip. Was the service not good enough? Ana-ana nakig-argue sila niya. Ang uban ng mga customers sila pay sila pa ang murag na naikog na or naulaw nga $5 lang ang ilang gitip. So napoy uban na talagang nakipag-argue sa ilahan na it's a tip. It's murag pasalamat lang. It's not expected, ana-ana. So paghawa nila gilibak-libak na nila dito nga kuripot daw lagi. So mo na, that's why you have to be aware na anywhere you go here, any type of services, most of the time they are expecting tips and they have a percentage of the tip na ilahang gina-expect from you. Next is wala kaayo sila public transportations diri. Naayo ba na state na naa sila subway, naa sila train, but dito sa Las Vegas, I believe they only have buses and they can only stop sa mga bus stop or stations nila. But then pagpasulod pa jud ka, magbaklay jud ka day. So mag-antos jud ka kung wala kay sakyanan dire, mag-antos ka sa kainit during the summer o mag-antos ka sa katugnaw during the winter season. Importante sa ilaha dire na maka-cut-on ka on how to drive a car. So ako sa Pinas, pareha sa inyo nga nagsalig ka sa public transportation kay not everybody can afford a car there or even motorcycle, di ba? And why push ourselves to have those kung naaman tay tricycle, pedicab, jeep, bus. So anywhere you go, makaadto ka, you can get to places with those public transportations there. Maski pang pasulod pa ka dito sa iskinita sa inyong balay na ay tricycle or na ay tricycad na magdala sa inyo padulong dito sa inyong balay. Diri wala ingon ana, and kumbaga morag maulaw ka na dili ka kabalong mag-drive, and kung dili ka kabalong mag-commute, dili ka kabalong magsakay og bus, mawala jud ka diri. Para ra gud gyapon sa Pinas. Pero as much as possible, gina-encourage nila tanan na makakat-on unsaon pag-drive, and as much as possible pud kung kaya na nimo na mag-purchase o sarili nimo na kotse, you really have to have your own car here or have something that will take you from places to places. Kay lisod jud kayo diri kung dili ka kabalo mag-drive, and dili pud ka makadepend sa ubang tao na ipag-drive ka to places because they have their own lives too. Naapod sila yung mga trabaho nila, and more maikog ka na makisakay ka for you to get to places. So importante guys, diri kabalo ka mag-drive.